شما. امروز 16 سентябр اطراف این موضوعها صحبت خواهیم داشت. тоҷикистону қирғизистон ҳамдигар ро ба шурӯи сохтмон дар минтақаҳои баҳсӣ муттаҳам мекунанд. гуфтушунид идома дорад. одам нест, мушкил ҳам нест. ҳалокати фоҷиабори як муҳоҷири тоҷик дар вилояти Москва ва ё чаро кордиҳони рус оддитарин шароити бехатариро фароҳам намекунанд. риштаи муҳаббат аз ҷопон ба хоразм овард ва ё саргузашти мардикоре ки бахти худро дар беморхона пайдо кард. فقط شرایط من در اینجا اویله دارم و خوشبخت هستم. کیم است ویرد باشتری است. дар марзи қирғизистону тоҷикистон бо мақсади пешгирӣ аз сар задани низом ёни сокинони ду кишвар назорат пурзур карда шудааст. мақомоти ду давлат ҳамдигарро дар шурӯи корҳои сохтмонӣ дар минтақаи баҳсӣ муттаҳам мекунанд. бино ба иттилои дарёфтӣ охири ҳафтаи гузашта ҳайатҳои расмии тоҷикистону қирғизистон низ дар ин бора дар марз гуфтугӯ намуданд. ҳоло байни шаҳри Исфара ва ҷамоати Ворух роҳи мустақил вуҷуд надорад. роҳ аз байни деҳаи оқсои вилояти Бодканди қирғизистон мегузарад ва дар гузашта Бишкек ин масирро борҳо баста аст. мирзонабии холиқзод бо ҷузъиёти бештар. مقامات تاجیکستان جانب قرغیزستان را برای ساختمان یک کپپ یا پاسگاه نظارتی در منطقه بحثی میان تاجیکستان و قرغیزستان عیبدار میکنند. طور اقبال الیاس‌زاده سخنگوی حکومت شهر اسفره روز 16 سентябр به رادیو آزادی گفت برای ساختمان این پاسگاه نظارتی جانب قرغیزستان 4 ماشین مساله ساختمانی آوردند و آنها بدون مشورت با جانب تاجیکستان این ساختمان را الکی شروع کردند و از ساختمان آن 3 روز میگذرد. طور معلوم است که طی چند ماه آخر بحثا در میان جانب یعنی که منطقه های بحثی میان تاجیکستان و قرغیزستان بیشتر شده و حتی در آخرهای ماه ایول سفری پرزیدنت تاجیکستان و قرغیزستان در منطقه بحثی نیز این سوال ها را پاسخ نداد و همچنان این مسائل ناروشن باقی موندند و در حال حاضر طور مقامات شهر اسفره میگویند یک مذاکرات بین هیئت های تاجیکستان و قرغیزستان در اسفره شروع شده ولی از نتیجه آن تا حال حاضر هیچ چیز معلوم نیست. اما در عین زمان طور رسانه های قرغیزستان میگویند که در منطقه اسفری تاجیکستان نیز انیقترش در منطقه خواجه‌آلا یک کپپ دیگر از طرف تاجیکستان ساخته شده ایستاده است که این را مقامات خود تاجیکستان و مقامات جماعت خواجه‌آلای شهر اسفره نیز تصدیق کردند و گفتند که آنها نیز برای ساختمان همچنین یک پاسگاه نظارتی آمادگی دیده ایستاده‌اند. این بحثا آنچنان ادامه دارد و هنوز هم کمیسی خصوصا کمیسی بین دولتی علامتگذاری و تشخیص مرزی دو کشور در رابطه به این گونه عملهایی که صورت گرفته ایستاده است هیچ واکنش نشان ندادن و تا کجا از نگاه قانونی و از هر جهت این ساختن کپپ ها درست است خصوصا در حالتی که در منطقه های بحثی صورت میگیرند. و طوری که ساکنان خصوصا جماعت واروخ میگویند آنها بیشتر از همه نگران هستند که چنین ساختن کپپ خصوصا از طرف قرغیزستان در هنگام ربوع مشکلی ایجاد میکند زیرا نظارت پاسپورت ها و این مشکلی های زیادی به وجود میاره که در حرکت و ربوع خصوصا ساکنان که از منطقه های داخلی قرغیزستان تاجیکستان میگذرند مشکلی زیادی را به پیش خواهد آورد. имрӯз дар Варшава нишасти созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо дар бораи вазъи ҳуқуқи башари Тоҷикистон оғоз шуд. намояндагони мақомот ва мухолифони тоҷик гуфтанд ки дар нишаст бо барномаҳои вижа иштирок мекунанд. ҳайати расмии Тоҷикистонро ёвари раиси ҷумҳур Зариф Ализода раҳбарӣ дорад. ҳамзамон намояндагони мухолифин дар хориҷа мегӯянд дар нишасти Варшава ҳузури фаъол хоҳанд дошт. нишастҳои байналмилалӣ бо ширкати намояндагони давлат ва мухолифонашон ки дар Аврупо паноҳгоҳи сиёсӣ ёфтанд аксаран зимни моҷароҳо расонаӣ мешаванд. аз соли 2016 иштироки мухолифин ва эътирози густурдаи онҳо ҳайати ҳукуматро маҷбур намуда буд ки ҷаласаро аз нимаш тарк намоянд. имрӯз дар Анкара президентҳои Туркия, Русия ва Эрон таҳаввулот дар вилояти шимолу ғарбии Идлиби Сурияро ки охирин истеҳкоми мухолифини ҳукумат мебошад баррасӣ мекунанд. ба навиштаи хабаргузории Франс Пресс соли гузашта Русия ва Туркия ба мувофиқат расида буданд ки дар Идлиб минтақаи амн ташкил шуда нирӯҳои ҳукуматӣ
аз ҳамла болои ин вилоят худдорӣ кунанд. дар ин минтақа 12 посгоҳи Туркия барои назорати иҷрои мувофиқатнома таъсис ёфтааст, вале нигаронӣ зиёд аст ки нирӯҳои Сурия бо кӯмаки ҳавоии Русия ба Идлиб ҳамла хоҳанд кард. дар низои Сурия Русияву Эрон аз ҳукумати президенти Сурия Башор ал-Асад ва Туркия аз ошӯбгарон пуштибонӣ мекунанд. дар арафаи мулоқоти Анкара вазорати мудофиаи Русия иттилоъ дод ки ин кишвар марҳилаи дуюми интиқоли пойгоҳҳои зидди ҳавоии С-400 ба Туркияро ба анҷом расондааст. ҳавопаймоҳои низомии Русия марҳилаи дуюми интиқоли пойгоҳҳои зидди ҳавоии С-400 ба Туркияро такмил намуданд. рӯзи якшанбе вазорати мудофиаи Русия навори интиқоли қисмҳои ин пойгоҳҳоро нашр намуд. марҳилаи аввали интиқоли пойгоҳҳои С-400 ба Туркия дар моҳи июл амалӣ шуда буд. қарори Туркия дар бораи харидории пойгоҳҳои С-400 Русия ки ба $2.5 миллиард баробар аст, боиси аксулъамали манфии Вашингтон шуд. президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Доналд Трамп Туркияро ки узви паймони НАТО мебошад, аз барномаи истеҳсол ва истифодаи ҳавопаймоҳои ҷангии F-35 хориҷ кард. дар ҷавоб ба ин иқдоми иёлоти муттаҳидаи амрико, президенти Туркия Раҷаб Таyyib Эрдуғон аснои зиёрат аз намоишгоҳи ҳавопаймоҳои низомӣ дар Жуковскии Русия гуфт, Анкара имкон дорад аз Русия ҳавопаймоҳои Су-57 ва Су-35 харидорӣ кунад. қаблан амрико ба Туркия пешниҳод карда буд ки ба ҷои пойгоҳҳои зидди ҳавоии С-400 Русия пойгоҳҳои амрикоии Патриотро ба даст оранд, вале ин пешниҳод қабул нашуд. ахиран дар як мусоҳибаи вижа бо хабаргузории Reuters президенти Туркия иброз дошт ки кишвараш ҳозир аст ҳам аз Русия ва ҳам аз Амрико силоҳу муҳимот бихарад. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. ҷавони муҳоҷири кори тоҷик ки дар вилояти Москва фаъолият дошт рӯзи шанбе 14 сентябр дар маҳалли кораш вафтидааст. дар наворе ки корбарони саҳифаи Озодӣ видео ирсол карданд дида мешавад ҷасади ин ҷавон дар замин хоб аст ва дар корхонае ки даҳҳо техникаву таҷҳизот дорад касе нест. муҷроне ки ин наворро ба унвони мо фиристоданд мегӯянд пас аз вафти ин ҷавон ҳама ҳамкорони ӯ фирор карданд. ҳамкорам Абдулло Шуров ба таҳқиқи ҷузъиёти марги ин ҷавони тоҷик машғул буд ва ҳоло бо мо дар студия қарор дорад. Абдулло салом. хуб нахуст бигӯ ки то кунун тадқиқоти ту ба куҷо расид дар бораи шароити марги ин ҷавон ва ҳувияташ чӣ маълумоте ба даст овардӣ? салом шаҳло. исми ин ҷавони фавтида Умарали Ҳакимов будааст. ин ҷавони 27 сола зодаи ноҳияи Абдурахмони Ҷомии вилояти Хатлон аз зарбаи нерӯи барқ фавтидааст. Ҳакимов дар як корхонаи истеҳсоли бетон дар ноҳияи Истраи вилояти Москав кор мекардааст. дар намояндагии хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон дар шаҳри Москав рӯзи 16 сентябр ба радиои Озодӣ гуфтанд, ҳангоми кор ногаҳон пушти ин ҷавон ба ноқилҳои барқ мерасад ва ӯ аз зарби барқ ҳалок мегардад. мақомот мегӯянд бо бародари Умарали Ҳакимов дар тамос ҳастанд ва ба ӯ дар таҳияи санадҳо барои интиқоли ҷасад ёрӣ мерасонанд. айни замон ҷасад бинобар маълуму аниқ кардани шароитҳои фавти ин ҷавон ба зодгоҳ фиристода нашудааст. муҳоҷирони кории тоҷик ки хабари фавти ҳамдиёрашонро фаҳмида ба маҳалли ҳодиса ҳозир шуданд, дар наворҳои сабт кардаи худ нишон медиҳанд ки пас аз рух додани ин фоҷиа ҳама кормандон бо шумули раҳбарон мошину таҷҳизотро гузошта фирор карданд. бинобар чанд наворе ки муҳоҷирон фиристоданд, заводи бетонӣ ки бояд кӯчонида мешуд дар наздикии ноқилҳои барқ қарор доштааст. аммо Абдулло, чаро ҳамкорони Умаралии ҷавонмарг ба ҷои расонидани кӯмаки аввалияи тиббӣ ӯро танҳо гузошта фирор карданд? шаҳло, ҳоло ин паҳлӯи масъаларо бояд мақомот таҳқиқ кунанд, аммо маъмулан кордеҳони рус муҳоҷирони кории тоҷикро ба таври ғайрирасмӣ ба кор мегиранд ва дар нисбати коргарони маҳаллӣ ба онҳо маоши камтар медиҳанд. бинобар гузоришҳои ҳомиёни ҳуқуқ, кордеҳони муҳоҷирон ба шароити бехатарии кори онҳо низ ба истилоҳ аз пушти панҷа менигаранд ва оддитарин шароити бехатариро дар нисбати онҳо таъмин намекунанд. аз ин рӯ бо сар задани чунин фоҷиаҳо ҳама фирор мекунанд ва касе масъулияти онро бар дӯш гирифта намехоҳад. дар натиҷаи он хароҷоти интиқоли ҷасадро ҳам аз пули хайрияи муҳоҷирони дигар бештар вақт сурат мегирад. ҳамин ки ҷасад ба Тоҷикистон фиристода шуд, дигар мушкили корде ҳам ба поён мерасад. тавре дар мақоли русӣ гуфта мешавад, одам ки нест, мушкил ҳам нест. дар Русия беш аз 1 миллион шаҳрвандони Тоҷикистон кору зиндагӣ мекунанд. бисёре аз онҳо муҳоҷирони мавсимиянд ва асосан дар фасли баҳору тобистон ба Русия мераванд.
هر سال تا 1000 تابوت مهاجران به وطن آورده می شود. سبب مرگ آنها کشتار، بیماری، صدمه و تصادف در ساختمان گفته می شود. مهاجران عزیز خود را احتیاط کنید. تشکر عبدالله برای صحبت. فوجیه کمک کرد که صاحب بخت شوند. مردیکوری که با امر تقدیر در یک سوختار سلامتیش را از دست داد، در عوض ҳамсари پیدا کرد که خانه‌اش را آباد نمود. نوربек روزیمادов با زنی ازدواج کرد که در بیمارستان برای به پوخیستنش سهم داشت. این قصه جالب رو که همکاران ما در توشکند تهیه نمودند که مرسی تا تقدیم میکند. میکاکو سوگواره 41 ساله از جزیره هوکایدوی یاپونیا 2.5 سال باز در شهر خوارزم ازبکستان زندگی میکند. من 2017 январидан япониядан кирим буриб келдим. 2 яримайра буерда. ба инҷо моҳи январи соли 2017 арӯз шуда омадам. шароит дар ҷопон хуб аст. дар ӯзбекистон каме вазнинтар. вале ман дар инҷо оила дорам ва хушбахт ҳастам. фақат шароит тамон ки шундан ташкари ки эмас. буерда бафтори яшаябмиз. میکاکو سوگواره 10 سال پیش به واسطه یک برنامه دولتی برای تکمیل اختصاص به تاشکند رفته بود و در بیمارستان تجربه می انداخت. همان شب و روز استاد نوربek روزیمادov در دکانی در پایتخت ازبکستان کار میکرد و ناگاه سوختار سر زد و در بین آتش ماند. 65% بدنش سوخت. نوربek را به بیمارستان آوردند و او تحت مراقبت میکاکو سوگواره قرار گرفت. borgan kunimdan mana holimni ko'rgan bilgan. از روزی که به شفاخانه رفتم احوال من را دید و نگاه و بین من سر کرد. فشار خونم را سنجید، خوراک میداد، آب میداد. بعدی به پا خستن نوربek روزیمادov به زادگاهش خوارزم برگشت و میکاکو سوگواره به ژاپن. اما بیش از 6000 کیلومتر دوری رشته محبتی را که در بیمارستان بین بیمار و پزشک به وجود آمده بود کندن نتوانست. نوربek به واسطه نزدیکانش میکاکو را در اینترنت جست و یافت. سوگواره سال 2016 به ازبکستان رفت و سال 2017 توی آنها برپا گشت. در تاریخ خوارزم بار اول است که یک ازبکستانی با شهروند ژاپن ازدواج کرده است. حاصل این ازدواج پسری شد که نامش را نجات گذاشتند. به خاطر نجات نوربek روزیمادov از بین آتش و نجات عشق استای خوارزمی با زن ژاپنی. این آهنگ دلنشین از شهر بولدر ایالت کلرادو آمریکا است که شب گذشته برپا شد. همایش روز یکشنبه در چایخانه این شهر با شرکت بیش از 100 نفر دایر گردید. نمایش لباس‌های ملی و خوراک‌های توجیکی بخشی از این جشن بود. همچنین سرایندگان توجیک مقیم این کشور نیز در آن هنرنمایی نمودند. چایخانه شهر بولدر هنوز در سال‌های 1980 و بعد گرم شدن رابطه‌های اتحادیه شوروی و آمریکا ساخته شده است. تصمیم بنیاد چایخانه با آرایشات ویژه توجیکی در چارچوب برنامه همکاری‌های فرهنگی دوشنبه و بولدر قبول شد که آن زمان این دو شهر مقام برادر شهر را گرفتند. چایخانه امروز هم فعالیت میکند و یکی از هدفهایش تبلیغ فرهنگ توجیکی در آمریکا می باشد. نوار پورای مراسم تجلیل جشن استقلالیت در آمریکا را بینندگان عزیز می توانید در آزادی ویدیو پیدا نمایید. دوستان نویه جیهون در ولایت ختلان از دادگاه خواسته است که یک ساکن نویه را 8 سال از آزادی محروم کند. امام زبیرов ساکن 64 ساله دهه زرنیسار برای به خودکشی رساندن عروسی 18 ساله خانواده گلبهار فرامرز و گمانبر می باشد. شاهرخ رجبزاده دوستان نویه جیهون روز 16 سپتامبر به رادیو آزادی گفت پرونده این مرد بر اساس ماده‌های به خودکشی رسانیدن و پس زدن شأن و شرف محاکمه می شود. خب بینندگان عزیز، اگر می خواهید تفصیلات این خبر را بدانید پس به وبسایت ما بروید www.ozodi.org. با این خبر ما برنامه امروز را به پایان میرسونیم. اگر میخواهید در جریان خبرهای روز باشید پس طوری هم گفتم به وبسایت ما بروید www.ozodi.org. گزارش و نوارهای جالب در آزادی ویدیو دسترسی شما میباشند. صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال هستند. اما من فردا شما را در نوید بامدادی انتظار میشوم. فراموش نکنید ساعت 7 با وقت پراگا. خدا نگهدارت.